Askiki pantakitaki kun jamás kaptasa hi churutakej fútbol takritakam ya tawinaka uthi. Copa Argentina yantawin tukuy anatawi uthi Hawaii. Talleres tamaj patronato tamampeo anatawayi. Nias patronato tamau magol chusaro tipawayi. Sapagol Thiago Nahuel Banega jupau pakalpun kataru chantawayi. Ukamasin patronato tamaj akayantawit atipiriwa. Masuroj Primera División de Uruguay, torneo clausura yantawin tukuy anatawi uthi Hawaii. Ukan Nacional tamaj pusi gol mayarua Liverpool tamar tipawayi. Nacional tamtikej Luis Suárez jupaj pagol uchantawayi. Ukamarak Emanuel Gigliotti jupaj pagol sak uchantawayi. Liverpool tamtikej Thiago Vecino jupaj gol uchantawayaraki. Ukamasin Nacional tamaj pusi tunkan kutiu atipiriham mistje. Ukamaraki ukunham tiyatiptaj masuroj Europa token untatamnakaj anat oyapjaraki. Nias la Liga yantawin Real Madrid tamaj magolaro Girona tamam puraptawayi. Real Madrid tamtekej Vinicius Junior jupaj gol uchantawayi. Ukat Girona tamtekej Cristian Stuani jupaj penalti gol uchantawayaraki. Ukamasin la Liga yantawin nair qhipankirinakaj akamaskiwa. Premier League yantawin Arsenal tamaj pesqa gol chucharua Nottingham Forest tamar tipawayi. Reis Nelson jupaj pagol uchantawayi. Gabriel Martinelli, Thomas Partey, ukat Martin Odegaard panakaj sapamait magol uchantawayapje. Manchester United tamaj magol chucharua West Ham tamar tipawayi. Sapagol Marcus Rashford jupau kimsa qalqon katar uchantawayi. Ukamasin Premier League yantawin nair qhipankirinakaj akamaskiwa. Serie A yantawin Torino tamaj pagol mayarua Milan tamar tipawayi. Torino tamatikej Dijitji ukat Alexei Miranchuk panaka golanak uchantawayapje. Milan tamatikej Junior Mesias jupaj gol uchantawayaraki. Ukamasin Serie A yantawin nair qhipankirinakaj akamaskiwa. Ukat Bundesliga yantawin ukamanak Ligue 1 yantawin nair qhipankirinak uñakiptaraki ñani. Uka kiu hilat kuyakanaka yakhorkama ma hach'aruntawi taqnitaki.